nowadays cement according sabe ya woto unu woda there are a lot of estate okoto enje na nsu aminu ato okoto enje na enwo apurugu ade de yegina ehese enye me ekoto te amode ni bom ede ma se woto ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa na bode gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanane o Ghana open product top product dey product eni echi product ni be traffic wa enu nti ne fe home no efie de ye dia product bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa wo ahia de ebentom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia e fe de se ye se gira mo hane ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twa chiro ni nyina asase kakraka ni nyina e da tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya na wo branye mo bia bon so da form afenso wato plot ni bi o amaname otimi mesi fienzi so sanse uni obi a wogini di udi skaba gusuafo na mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye water so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your ebi kwa baba na utira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days you be try wrong no ye ni nyina egu cars ni ye dia kugu plot ni so na fe wa ko bi a wo gidi di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire wo afro won say indeed o do ho aboku pa in fact so o twa bro no gusu wie mpo ni e be ko na wo gi ye di a yetimi gina je dan plan ya se si fie type a wo pe di ama because ene ni papa e ho enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba be si eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo ofie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa bra e bo ho da wudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han sini room self contain don't the time be a open bia na be see your home estate for so you be do any e do wuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be do ni brefie be bosese brefie be transas brefie e be hand na wo be yisha the number de guasie no okura se munti ya ha se obi edi nsawoso obi edi ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man da pa amodini wom ya ma bro papa se bisment akom usa ye ho a wayira fre na ye no ni nsawoso makra ba any odifo na yebo yemfo ba da wote se wo fa lumba ne tabo ni di ono ene na me be mo akọ na okotie ne numa sem simape na wo hu ni se wo pe ba bi pa wo pe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo mini mo ha ko e hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo hu ni nyina na oborofo oni bie abana basa so na eni di se me wo se o yare na aba na kache a ono ama ba bia wo beda na wa mo dinane adi osi se wo be nya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wore so niam a woye buraje ne entiaze so koso na wo bebe bia kompai body a eja pokrum ene ewo se woko adiji se be mu se bosumi bia oye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa bebe bosumi bia efia da to so mi ni no ye ne wona fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na dum kasa ketua na bo sa wote na dum kasa mpa obo ebe to yem yenko he ne mra ya sabi na ye bo odifo awuofo na no japeku adum nyame de ma wo kwa wo se yem fantra media medjuma media ne se me nyame som ne sofu die nyina me se me hwe nyanka misia mo bo wo yi ana me hwe wo na wo ba no so nya nku anti ese me mo nyame ase na wo num na wuti na wo me wo ba ni nya gidie se
Obama na say one ka say no problem na be there e be solve gidi ni mo a so kristo ni kase obi o de wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem bra ani achi ni difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie mi so no ye ka che wo be yo ho no de be ju nsem mi se wo mu ba bi na de bra ahoto be dia ba bia wo be da dia wo be tena e bia ni wo be die wo die wo ni hwe ko am so de bra ani achi ni bo mo ba na be du ha wo be hu nyame ani mu nyam ene ne kase me number wo hwe ma kira ko adu nyam ye 0243 35 65 83 bra na be du ha wo be hu nyame ani mu nyam ene ne kase amen. This is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. He has been in our family. O man no krasa wom. To me born problem is anu mo say mo for many abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Yan ka no kure nche nipa. O man panyin yam fonso aka no kure kire no. Sa na minister yam fonso o hia no kure. Na nanom ahemfo police fo soldier fo. Obi bia o fa kura me yebo na me hia no kure. Bo me na yan ka no kure wo man mu. Afa kwa ba. Ya ko. E say we bari afa je mo say. Jadi ya to kwabena. Asa bi when you respect bi amana o kan fon che no etim beto yakurodu no so agi the same for say Ghana politics football awrade nsani ka da bi am ka jom se mo mu ni asofo na chi de ni abe ko professor no woni wa nsama agent ha e wo Ghana ni social media na yes akaka bom e na yes akari ama wo so wati make sure so be Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada na be de mu host Diane e na me de bro Mako dunum ewo July bosumi mu yema ahwefo nyina kwaba emra Koowaa dwumadie so ewo KUMAWOOD TV efisa breya ekosise no woche ebebode ene yentina nsama etwa de cheche ewo social media no so yebetu bi abeto so ama so de ekoso bada bibia no yetina sia ye asida edikan bema obaade no efise waya de mama na dum no ayekisi ewo yeso dia na ye ni shi ayebeka. Thank you, Jesus. It's my neighbor can say, Yami, that was you, that was Sipoma Ale, Eshia, who go full fans back a day. Now, one day, there was so that in them so I share no, the baby or Otsumay. Yabanets, Nayaba, teach you, I was simply. Well, before then, my main fast the PC, and my wafa, a baby, woman, chipre, now one more, if you do it now, face one more. So yes, Emma, yet, as a PC, and KUMAWOOD for an I watch up the Kuma. What's a bra over Japicoma, the sheep, and natural canon. Save your song, Saba South, receive a Saba South, to say, and the yellow just say, a woman, a young service. What's a funny down? Now, I am a society, a piece, and two different, all manner of people will send you to the same Ama. And more broa and yanka the craftsman in our home. Would you for and I was it, one for 1 minute and Benano. Oh, Japico, now, we show a jama, and nobody was in the so why did Eddie and Magic action? The saints, we did jump with some Yasha, there was a Ejipa. Did you make a copy of Japico now on your pay? What's the number? Please call now. Maybe I will to be on whatever what bad baby whatever. Sanso and I am fast number home estate and block factory and then the America said we said Japadia in Saka. Although Japadia no so this way at the time. Give me some tardy, give me some weeks, give me some papua. You know it's baby pride, is I say and I beg no big crop is so good they won't but your what must say. But Aroma, they are down some there, Madame State of Property. Over Sabia song, lots, actor, I was the same back with the university, Madame State of Property, one ever wow. Sanso and a full house and a whole one ever wow. Blocks will be one ever wow. From one much for that in that screen or so.
na woni omo edwetwem ko mo bi esebeta mo edwedu we do kuma ti atinga janch mo ni ko TV na e wodan ba ko eti break na break oba one on one mo no betina sina fe payment plan bia e da ho na se hye bia da wo se wo mo eno wo ye no wo no eno be ye na bia so akọ kan e de ama ano pe eduma ko bi no we na eti ko si etwitwi aso yasne e be di ko etwitwi e bro you should be live on Facebook KUMAWOOD TV GH and live on YouTube KUMAWOOD TV Samdakus Initiative Samdakus TV so they live o share na wa subscribe to your channel na wa like na afi na wa share na afu so ensa account on edie Mr. Wada Mr. subscribe like na afi share na afi o comment bibia no fa comment section na wo e be kan ama there's a WhatsApp line on the screen now o de e o message is the phone so making kind any amount na afi no e be me no kakra ya mo akanya ama so wa free na wa by the stories in the bedroom and on me. We did Diane, a doing Mammy so crying, tell, said a data, a year, it's not so much show catch a say to make you look around and you're very complete. And I don't pay, we purchase some with the amount and it's say, only free is a problem. So make kind of chicas and say, oh, how I did be any big brain, Yanni pay any day that you I didn't see, and I make her say. As a serious one, what we say, will be drive, will be decay, will need a better problem, all because of this one also drive. But no one saw it. But what must say? One saw it, will be drive, will be decay, Lamborghini, will be a lettuce. But you want to have some. If you are making any panel, why, yet just say, why you wake up to wow, and I said, and a normal I had to see a man, but me channel, a bar, it is us. For any for na ye boy you for ba da what is a wo fa lumba ne tabo ni di ono ene na me be mo akọ na okotie ne numa sem sima pe na wo hunu se wo pe ba bi pa wo pe di fo bi de wo akọbata no a ye wa di fo mu ahodo ni mo ha ko e ha wo hwa abodam fo wa ha ene ya ba ha wo hunu ni nyina na oborofo oni bie papa na basa so so na ene di se me wo ni se o yare na ba na kache a ono amma ba bia wo beda na wa mo dinane adi kosi se wo be nya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wore so niam a oye buraje ne entiaze so koso na wo bere bia kompai body a e japokrum ene e wose woko adiji se be mu sabo sumi bia oye all 91 te bia wo hwe bia wetima prepare na wa baby bo sumi bia ifia da to sumi ni no oye no wona fa namba na egu afidie no so na frɛ papa yenko ne he odi fo no etire na dum kasa ketua na bo sa wote na dum kasa mfa obo ebe to yem yenko he ne mra yes abi na na ye bo Manu biswa meka no obi ti ne kan mu woni ebi ana wa plan ya che wa bwa no ho fi hia bebre 10 years and na che se what susu kakra ene ne wonya oti wo enti wo de kumo ya pe because I also the person have it so I also have to have it no the people say woman ye of power at the mouth woni the first one it also plan and of course go to an more kakra send a bear also no obi get obi ti film full house omu ya kan bia so o se me so nya se fi we na meeting we kwa on fan so but to so ache we she na tade pa o she designers o she mi pa o kan ya che e be kura akatu a o je no it is more than what you earn at the end of the month so why do you compare? Why do you want to also have it? Don't let it become a problem for you. Esa na how. We should be there once. Send what is you almost so teach nine trying. But say so accept your song. We say we them with the condition we need it. We can't when young accept your song say the baby. Why is somebody come? Let the person will see that you also sleep in an air condition. I won't show. I have a problem. We'll be 20,000 and worry,
You also want to use 20,000 Ghana cedi to marry. We are what we said them. Now we soon order for a month of 4 normal 1 more. Any problem. And for now. You would deem we need a bad problem amount. You also want to have a name. Sano and Petiti. Obey you no man in my soul. But you be a lawyer, be a doctor, be a bank manager. I would be a captain in our next house. You like it? I have a problem amount. I be train a crowd and come in to solo crown. Give me a bank manager. Now, when I get a bank manager, you got a boss. You understand? We are public, someone will be a young people are going to Umuya, what you're not taking on one is so, hey, and we pay. I didn't get the young butcher for even young worry. No, what's no one else. Who be language, you know, never be language, you know, you might go or baby or town butcher, send a bear, or bear you might scan up bread with you or Ghana. So we are public, our the deep bread, who be another Cassa, hey, and the no, and money your problem. Rade unshaw se kakra maka chewi na wotwe bisi bi ne dai de ni na no obema de ho bia no oni aso na fofo de e me yo paw e fa ni so papa good ya ba e bujai rade ya de so ma na wotwe nyina akwa awie ye pa na ye da so tiase na ye gina ye namo so na ye ka chense nhira ne ani di enka ne din ye san no ho de mo bia ne ne ani ne ye chance on one boss so obo mu ade dodo nyina ti mu bi de da ye kai se ahye ye ni monyam de de asedama no in fact hwe bia ne ye firi bia ne ye tete na ye nsusu ebile bi ba be kasa ma wi ase betie enso rade hihye ye mu no saa na no ahye ndi saa ne twa sesie e da na se wo saa kwan ne so na fe ya hwefo abra bo nyina e da rade ase e de ma won wona da bia da mo hwe ye o mo say credit frɛ wona wo Facebook o e hye dwumadie ni ma ye rade onhyira o mu nyina Ebenezer da kwa ya dom hwe ye ha wane so for chief Awurade nhira mo Kofi Job senior contractor wane Mr. Yeboa ono so hwe Awurade nhira no Adum Bishop so afidie da ha Awurade Nyankopɔn nhira no so ye ne saa kwan no so ade amaye na ye kodi a ye beka kakra so so ni hintabia no betena twedi amponyi na se enti no onipa bia no se oprese obetena osusu ni na hintabia twedi ampomanwunu eto wabrabo so because susu ni na hintabia tena no enye easy ho no bi bedi watam se beka cho se menka he ho no bi be fuma fa wade enso ye beka se ho a wotie ni ntimane mfanko ho no sisi obi ji ontoma akata so ase a fa akata so okane ho otimi se ento asomu ho na obi de oka na akwaje a wose se odan no mfa ma wa buni so ye bonsam bi mane mfa no mfa nko it is a process we nyina utimi fam na atena osusu ni hintabia wase afedi o ma twedi amponyina se obi nkas wati nwunu mu no na so hu se sika wo ne nsam ona obi eso hu se ne ho dwono wati nwunu mu o wa asomdue ne ho dwono wati nwunu mu o sini fie ne ho dwono wati nwunu mu on han dan biem se utena twedi amponyina se a ba bi sa na ode wo soe afi utoma ahodi ma ne so afoforo so onnan nipa biem bibi nsi ema nkopese obi mfa bibi mre wansa no survive ade bi nsi ma mu obi amane se wo maya untimi nko wanim ntimi sere onipa bia anopai se koso tena trosuru ni na hintabia emu oyade bere wo mu de yawo wo mu de but koso tena wa awurade ebe mu atena ni nyuna ase na nimonyam hye bi beto so a nipa bedwene wo mo nte ase ebe ye bi kasa bi beka so agiskeduro bi bedwene wo ensisi so nti yankoso ne yenhye ho awurade be pagya ne nsa ma nimonyam hye aye chefa medas radio anti akwaba na joso de awurade asese na afia de odi ache sa echia yetiefo nyina me wo fatufo anope bi awhye wo no carpenterfo nyina mo awuragaja furikrom rada medase awurade nhira wo no yere anope die pempenso bia obi abedu ne de awurade de ma no exactly kise bi obi bi na onya nru ho a memfo so ho enne disikaduro ne scammers ene niema etwe nipa nkwaso ba ti ade bi ekuta oni nyina nse obesom yi se awurade ama obi ka awurade susu se na ho ode andru ho
ansa na odi ama no but obi o ho a onya car sesi e bi cross car de beto petrol ede ana ebi ese kura de odi be ko fitem na be den tikakra bi ekuta no mo woni nso Erwade ma aketua na oni so a ene ode kese ma o Erwade oyinyansafo to the extent say level bi obi ebeduru no ene de ode na ho oden ebeduru ana ebe so ma no ti se bi ohun se anti diante care mo a enye ofiti wa na obetena care ono nso fa form ti se de o fa form no edu pempenso Erwade hu se wanyini ana ne mu ayedu ansa na ode ka na ye de e ma no ti se hu so otike no oni kobra ebi crazy ke kuta okra no entimi ntop bike kra ti de be ya ne se o ene amamenko gi schedule mamenko join ni secret society bi na menye sika enu so unya eni na ahe bia na nkoso atwa ti se onam form na awa asumgie a nante form na bibia no eyemre emre ne beso ama wonso se kayo se fio se de yo wonso watimi ayede SCB ti ebe se mumie ni eni brentwene bebere problem mo nam ne se ohun se anti diante kem no akoda no odwene saa ke kosrebi no kosrebi ska ka be di be na otwena dia current no de ne nam ogine den amfa so obi ama me nyina ne se obekoso no asom Erwade no abo mpae emre no so se Erwade ehun se omu ayedu a odo de be ma wo emre no se Erwade hu se obetimi atop petrol a odo de be ma wo timi ensi abotre wa abrabom na bibia woni emre nso beso amobia Erwade show don't let others stuff that others have really become a problem for you or to you. I believe say awareness Eddie Amaye. Yeah, live on Facebook KUMAWOOD TV, GH live on YouTube KUMAWOOD TV. Sam Darkus initiative Sam Darkus TV so yeah live ma me first story emrewana ababa wa friend say nana ma ono so about bonti den say bia betu bia o say the fallopian tube is damaged because of IVF pregnancy. Yenko me ko hwe video na yewa. Took me about 8 months before I got pregnant, and that is because I had fibroid. We had to take the fibroid off, and I had to stay home for about 3 months or 4 before they started the main IVF procedure. My I'm saying it for the first time, was that my tubes, one of them was damaged. I'm sorry. Yes, and we had to take it off. I shouldn't have said this, but you see now, a lot of women are going through this. From the beginning, I thought my wounds is clear, my tubes are okay, but in the process, they realized that they had to take one off. It's totally damaged. But if they keep it, it might damage the whole procedure, or it might not make it work. People need to hear this so that they know that they are not alone in search of a baby. After taking one tube out, the other one is basically not functioning. And the only option for me was it took me about 8 months before I got pregnant. And that is because I had fibroid. We had to take the fibroid off, and I had to stay home for about 3 months or 4 before they started the main IVF procedure. My I'm saying it for the first time, was that my tubes, one of them was damaged. I'm sorry. Yes, and we had to take it off. Or kasa afa IVF pregnancy bishop nana ma Awurade Nyankopɔn onhyia no sɛ watimi de ne tebea boda hurama sɛbe afoforo nso so ahunu sɛ mpo so mote saa Awurade betima ye bibi foforo de ama no nti wasi so bibi ya Awurade yo nana ebra mahye no ebra Awurade wahye no mesamba won nkyɛn feda sese obesaba won nkyɛn afeda sese na Sarah wanya oba Genesis 18:4 edi kwahia ye busa ne sɛ Sarah na nyini Sarah ekura mfa be mada nanso bibi ya Awurade yo na sese nipa ya wanyini obenya ba na afeda sese ne nkomra no na oba eda wo na so
enye na na amanko ne first person ade we bi tu no yanso say awurade pese we nyina achi no obedom ba obedom se nye awurade penso so a ensida eno ne yesere wiase nyina se so oba wiase na se wa wode yayi Philippians 2 so 2 so enya adwuma enya dan a ne wo so hunu na wo hye ne nso ne se awurade pese saa na ensi asanso na aba no Elias obofo ne se ebe den na abem ensama wo ka nyina Maria se ebe den na abem efri se Yesu maame si efri se minim oberema bi me metewe me mfa me ho nka be ma bi ada obofo ne bua se ne se ana obofo no ka che Yesu maame Mary se nkunkrun be ba oso ade owo so na ho de na ne owo so na ho de be ba enti na ade kunkrun na obe enti na wo ye de ade kunkrun na efa oso aba no be frɛ ni Nyankopɔn na ye be frɛ no Nyankopɔn ba hwe ubusua ni Elizabeth ono so anyinsa ono kura de wanyini bebire ba wanyinsa ba be ma ewo ne mmere wa bre me no kasa ne mmere wa bre ma kura no 6 months na de ofre no oboni no na onipa na no mu nyina so ye oboni no we ni bosom ye to so we ni bosom ye to so nsia wanyam efisa awurade Nyankopɔn afam de bibia ni ho ana ma ade bia ni ho awurade ontumi nye Luke 1:34 down etu onipa bi otie mfa nhye ne tirim se papa na ye bida ne ne nso betima ye ne mpo anya ama wo anye se wontimi na saa na opeso wo ye wuntia oti ase sa enhaw obitimi ye ya na oniba na no nko aye ne su ne dadwene na o ma awurade ehunu so ye kwasea wo abrabom se otimi ma ne sika wa ama ne ba a Kristo nim se fie no ni obenya eba no wonya sika ana oya wo so te bia wo hia wuntumi na odi sika na bro se ne menya ba na fa bo o mo timi wu fie wo so mo su niska na emfisi ye aro nipa nti ase nti ono enya ne die nti empoatwa aba asetena mu nti no boso nipa fane ni own way so ono so still obepe bani bi na odi aba betena yas me ka jo nipa bi ase ni eware di be cho bi aye ni opeso ode ma wo wo nya bi ma ne hawo etu ka Matthew chapter 19 9 down na e kama unu se enye nipa nyina na bawi ase ane ma bi wo mo nsa beka bi wo ntumi nware onipa bi wo wa asetena wa ba mu yi ontimi nware o nsa fri wona saa ne ya wo ni fri ni na yam bi nso wo ho nipa na ye bi nso wo ye nipa na atena se aguse de asam onan se wo ye ma wo nware di nipa na ye saafo ne saa bi nso wo ho ne to so miensa wo so obi wo ho a osoro hini enti no wa ye ne ho saa go unu so ware be ma ne pressure ouze ware o zetem bi okofie ouze ware o diminya online on na create saade ama ne ho eye tre enti se tomre bia obi on ware be da wo ba on ware ya untimi nwo enti se wunya be ma ne bi na obetena wo ho a na ode be dom wo ba ye se wo de ya ye se wo nware tunya be ma ne ono obaku ebegu enna kura na wonya akodo na ane na koda bi no awo enti se wanwo a na ma abo ato yam se saa na awurade ahyehye ne de ama na wakokoden ede akowanim nyame hya na ama so ode ne tebia na tu nkofofu no ma hunu condition wom afem wie bie ma ama se tu na ama ma Abraham fo se mesere no ye wasuma sem bi wo nyame di jawa ye o secret kuro na ya timu no wo so de tebia tu obi fo no because can ba be sa necessary no wasom necessary wo hunu se wo de solitiawo ene obi di ba betwa mpoa di watam ene koka obi na ne bumfu obekire se yeyi wa wode ya untimi nwo no a afi na no mbe keka enu so be sa kohye da masu aka che awurade se ade na obi sirimi nso na no amakwan ko obi nim ne yakoso wasetrem di mesese nya ne manyina ne yedi tu onipa fo ade bi wa kipu ade na me adomu kura baako obi nim kwan afa so nyan afi nkofo kura kasa ne yesu ontimi nwo se na obawo na enyame mre we no mo ma be hunu se bontimi na ye saa hyehyɛ ye bi ya twinsuo sade ande frafra no na ade anya bi ekoba ne saa kwabrani bia o mpe uye mpe onkosuo so mu na no tonado so mu se watwe mpona kekere ne ankode ye na nkonim saa nsem we kan wa kensem be na obeka di tome be ye ne ton ye hintasem kwa abonte ma atamfu nya ye say Nanama is talking too much and I said they men ka say too much aha no se mi wurama meka ne se bia saa sensem na ba UTV no onse media no bia nim ne office wo ya ebeboa no onse Ghana se obia ni ohumọ bro se mo to ne e ba tokune timi madru ya ye me se de tornado be ye na office nipa edwa no
no de na re ho sem bo se o ka re ho sem so ma nipa e ba be do bishop boya ya ho sem sansem se dan yan what you wan go bent me wunya re ho sem no mebo enye say ya re ho sem but I don't see say you have to come out what they say wow being say we IVF say we den wow mba so what say so why should I come out and say ye coaching what I say mini madam phobia na ni kuno wa no wo be 70 plus 67 na madam for so very young 30 plus so they be manage train for like be 7 years okay and na busia no so nyina ono ye first born oba okay busia fo nyina ma me hwe ne say na da be na abewo enti papa no to car ma no I say kweti say car na kwaye na baby to chwo ni din kra gu car no ho nti oye woni ntifie na ya kra na do wonsa kra car ne hey you say fi me car no na be ni fini ade nti akwa me tan say wo peba so tie tan enti wo tie tan kra nti akra ne nsa kan car na odi aka na ene se ka wona wawo ena wo banso edi bibi kwa na wakọ count say de na kwati atro me de ehu a enka wo be den now oni be ma no koye sa IVF bi ye twen edi we a ena nyame adom owo triplets sister wawo ahenansa okay in this case oma bontin me kan say na mi kunu 70 plus anu ntimi nwunti ena ya mi yakotwe ne hunsuo ena ye de ama me I think say like you said this one no akoye ehintasem but in sheda anya de a sebio eyare ho Bible say na on anamboa nti why must we come out and do this eno na me say ensem fatana na wura ho de eye sala otiniso wo hu nyina ya na na from a friend say Samuel mame the same thing Hannah okonikoto de anim sira wo soro sa fe de wo do me ba kumpa ye ne nipa kan na man nsem bi ya wura ho be no na me ka kire ne say kanyame aye wadom wanya bi awie ti we de nipa say from interview mi wo ba bia because basa waton ho ma watamfo we ye da we odi asema makan ye hwe ye ho sese na kire ne ho anya obi anya no obi ni na anya ntokwa ombe gina so de abekansem be bra kire so wa kuma betimi ahodu dia then you good to go Hana de no man be no chefa no man be no chefa no da Hana every say no da Hana nenso na urade ato ne yefunu na urade ato Hana yefunu na ahiara ana ne kura ne yi eyi Hana so be huru ne bo every say urade ato Hana yefunu na oguso bo mpaye wa urade Hana guso bo mpaye wa urade anim no okay verse 9 no say no odidi eno onum wiye Hana sorry nenso na osofu elite na sofu elite ho ewa urade asore de akonyam na ne krawre ho na krawre ho so wadifo akasie se zo sila oniba no bo urade mpaye eno sa wadifo no kokoto bo urade mpaye no de yesu eno de ya so sumu no she urade bo ka che urade nyankopon se asafo urade so wo hwe wa fra ma so wo fra Hana amani hu na menam na wo kai me na wura mfi wa na wa ma wura mfi wa funa na wo ma wa funa obaboni na wa funa babani na ene me ma urade me sa obono ebe ma urade me nkwan na nyina na yiwan bia nkaniti na sa me ba no me ma ye mfa yiwan entu ni tiri ti Samuel nyini ye fini nkura bremu konya ye nyini ti da na mpa so ma me di bo hye nso ma ne tena urade fie na Hana nya aba ni wie ye no ode ne koma urade na emu ankoda na di kwanya wo fa so a onya aba no anko kan je ni pasa me ni urade tentam ye da bi na emu bo hye wo hye urade no eno no fo fele se ebe ye aduma Yesu Kristo hu asem Bible say Mary nya ne ba Yesu ni abre ne san kom hye no wa mo oni pa biara mane na Maria de odi nsem ni nyina ensem na obofo be ka kire no be hu ye be fro ba no Nyankopon ba ni ade nya odi sie na kumamu na odwene ho wa ana no ko adwene ho wa na kumamu Luke 2:19 because osusu se oboni pa mane a enipa de be sori atia o ti me sera na ma empress mi amma me se ye nkomo bi wa ye ni na bonten onsia saade ne nyame adumuska ama ofem to so ma wa adwene mu ye drupa wa niam ye friend secret ho da me ka saade ye friend secret ye ne wa wonim moment anu obi be hye nye secret biom ikuado be peso da na di bi obetima da na di die be sere se nsemi wa wonim so de sha afoforo nkuna kuro ne yatim nipa agimi ene nipa bi titim yo nkofo bi onye hunu sinto a na ye soliti ama no
mi wan ka so nim se wo ka mo no so ahye ninkura hu se enka achi wo mo mfa ne saa omo de be sori atia se tofom omo de be sori atia se nipa hu se wo kura na sei na tie ti masere na didie kwas ohunu ne ye yesa tena no kofu otwabo no wosu ha ne wo fa mbeka bi mana enye yie because no na akoton ne ho ne nkofu ato ya tetrema nso ye oja tetrema nso so wo eyoja tetrema ye wiase bi wo na kwam tetrema ye wiase bi wo nipadua kwam a eye de entene eye niema entene nko a de nkikanya keke nipadua na radio wo so wo tetrema me wo tetrema dan ya wo tetrema tu kasa kire nipa no ahwe ni ye bi ko tetrema ne beba wasi aye dai edinki kan keke ni sa tetrema edinki kan ba keke oni padua nyina na tetrema de nipa bi entimi nyojo nipa bi entimi nyojo no eya de bone a ye remfuo awudura ne eye remfuo awuduro aye ketrema ma eno ye di hira urade eno ye di hira urade na no anso eno ye de dumi ni pa urade nyankopo ayi okọ anokro na emu ne nhira ne numi anokro ya so nhira ne numi firi mu ba minuanom ensesa ye enum ba ensesa ye enum nyina ba saa etu awunu ni ketrema ne ano ne ye dia yewusu ye quotation bi no bi amusa ye James chapter 3 verse 6 James 3 says down mpacho musa biem eti ketrema ye ojani ntino wo ka asema kye nipa dwene ho no amfane ketrema nsa amesori antiawo enne wo so no nko na edi nkomo echina bonso aka kire se asem mi kula ebrebi o ka kire me no si sei na utira anye yempa ye ketrema ntino onfa nka ne se de o kan no se bia radio ka sei ene ma me so me kan sei o hia radio nkaza asi ye do no hia ya no uzi se wono de wa nka hwe na ma ho akoye abufu mi wan so we nim komo ne saa tini aye sra ne se nsem bi efri se ye hintasem no me on traze de betu nipafo ye normal nsem wa de tufo nipa befa o mfa se bi ono so ba wiase no o abusuani woni fie o panyini woni fie on tu ne fo se wiase ablabo na ye bro no nya ne ma nyina na abenya ne tote ne wo de na ade kocha ma obi amatena o de ababa be purawo yesu wo secret no kipu secret na ko diso wu ko ase trabie bi wo meja fie nkantesa nkantese mi ko siesie ba bi mama mo ba ifo na naja wo de eno de obi anim besine trabie na da fan prot ne da fan obi anim besine ase me ko me ba be fam akọ eda kropote wan kanche na sumasem na Filipo se ne se Ewrade kire ye eja no ne no abedo so amaye na eno ye nya hu na eja ne pe ye be ye okay Yesu se ne se ana Yesu se ne mo ho dada yi mu hu me mu de mu hu me de wo hu me no no wo hu eja no ade ntina so be kire se eja ni ni anko yare kora asu de wo hu me a wo hu eja no edi Ewrade wo asumasem bi oba asase so de hinta nipa oso nipa be wu prakope be da poti onipa be wu Kristo anka nchi obi ada anko obi abe ya hweye na anko obi wu awagyae ne oye bi aye wodi hintae eda wono abeba wodi hinta onipa enti so ono kura nya secret bi a wa amoso da abro so odo ye ya ada na secret na abeso de nipa che mu ma comment tu memma wa comment tu munyo nyankopon ni ji onyankopon ni na me nsumu nyimi ni trabe pi wo ma eja fie papa no so hu na wo hunu no afero so ji ono so di na wono aso ji ni di ose travel pi wo meja fie entesa man kan kire mo se because siesie ba bi mama mo na so me koko siesie na se me ko na me siesie mamu wia mebe biem ma be forma ko be ba da be no obeba ehye ho da be no obeba eya sumasem dikizo kipu bi dia unsu kipu bi yensem nya ne kana bonten na nhye Awurade animunyam dan amade nkire. Beautiful, and you know, Mr. Nana, don't talk too much. That's how people are saying it. Make message libre, Bawa has say, this one, what the FR personal message, I don't know. Papa, number na, that screen, so no, na, making kind and fama. Nana is becoming unbecoming. She talks too much, and I don't like her. You're supposed to say that you have to like her. Well, no, I didn't want to, or say, Obekana and somehow. Bishop is saying, so be it. It's like, okay. This one says that the Bible said that your secret is your power in life, so we should actually keep our mouth shut on things, and of course we should actually know what to say in public. Is from Yvonne Ode. Yvonne Ode say well spoken, Lumba. Nice one, Nation's uncle from Kobe Kakari. George Mami says good morning, Diane and your crew. I have this one from a Luther that says good morning, Nations crew. Wapa Diane, you know,
when you leave work on Friday, don't actually let technology follow you throughout your weekend, answering text messages, of course, emails. You take a break, you will actually be more refreshed to begin the work week. If you have had a break of a Lumba and Radio Man, I greet you this morning. Well, no, I didn't get you message, but that's cool. Good morning, my darling Diane, and of course, your crew. Thank you so very much. Story number 2, I'm in Bremo Anokoi, and it say, maybe I can say unemployment in December. Then we teach any a kusia area, say be postino, abe and some. Next new kusia area, say be postino, abe and some. And then say so be university, so be your Juma cry, or better applications, Aquaha, Abaha, university for be prayer. Be so couples like Omugo Etonton a mama. Why? Because Omunya Juma and then the next Nibia we and what say you posting or I am posting a what's that bonus or say she has to sleep with multiple of men or multiples of men. Send a bear with me as Sabai. Young Kuti, stay with us. And the madam said prostitution I shall. Hey, mekoha na makoha. Yes, I won't did. Me maso te said ya. Hey, mini mami and I mean papa. Only about 1 night tea. Am I? Yet, read a woman. Then, I go school 3 years. Miss and I do I be 1 my allowance. But me besides a year or fire no. Na allowance oh hana nenu me koye currency time a year 800 Ghana cedis me na me feed me ho ana me di school manya receipt ma show ma pass it results about my starting service my yini na wi na ma wi enso na kama majuma and so can be true and cry quite debia. That the person will be some say me back me a refer where you find the buy only and answer be mother mascan. I just said you know what dance our masca. Your bro will fear. Your bank cries several times. Now I had the me and say so one say you be drawing up a panic office no serious. Only papa ne suma ne driver so on my gelatin on pesa mfan to dance with me papa ne buy obeji and so the koi na no aye ko na ye she uniform me ameka hobi and my ram I just only secretary adin komo and say what my HR office me ne mind ko din komo enkomo die mu no. Not like officer try so convincing. I'm no. The bus has several times. Thursday we cry about her. Now kase BBC question meeting as now hobby. Only hobby. You know near kasa into my young kasa. Inti ya ba last time we show you say young train for e-levy for them to pass the e-levy. After that ebe hu die besi ya train HR no catch us say you pass e-levy. Yes. I'm passing e-levy. E-levy so. Nti embo mpa sen kan. Thursday ya sia ba ya o san ka share say. Yen train ema IMF discussion enkoso. And it's a coso. Na say anchor employment there. We are free to go. But say Canada, then we should forget about the employment. Then yeah. IMF there did about my Mene brand kasa so de mama kwan na yen papa no. O se si amema kwan o koka de. Sebio. Se wo ye bajemba. Na wo nyansa kakra. Enka mo ba ha Thursday, enka ba sia ba ha any Tuesday. Sebio. But did you not work on? Sebio. Me nya bajemba, na me nya nyansa fo nti. Ena masia ba ha any Tuesday, pese mi hia no.
ɛne ne kasa na ɔka hwɛ me sɛ approval bi bɛfiri baabi aba saa approval no ɛnya maaɛ na me sɛ ɛbɛfiri he fa ɛna aba na me sɛ ansa yɛyɛ rotation na yɛsika bɛba no kwan bɛns na yɛbɛfa a ɛbɛnya yɛsika ɛma meka hwɛ me sɛ ɛbɛnya financial clearance ansa yɛsika na yɛdɛn aba I'm saying, and that means Ministry of Finance, and fire clearance, and by Ministry of Health. Or some son of no come. Yes, I make her say. So, many financial clearance and musica there. That means a message of financial clearance and many posting. And see, yeah, call. Now you could see your money, you say. Ministry of Finance, you call Ministry of Health. You call your no say, and then buy. Nti extrema medium mfa approval na omuhia no enkonkomo na mo so nhwe de omba ya mai na me bisa se eye dan a sa letter ne beda abonten 1225 nak me say ansa ye rotation na yesika beba no kwan bens na ye befa ebenya yesika e ma make sure ne say ni a we a otimo say ye posting na Oti ya woni we dey bishop. Anya me Ghana de anya me de biemo. Mitimi sa me maame ne papa ba wo mitum ba bi omo so de mesuye ye no no. Papa se su obi asoe ma mu de ani die ma mpanyimfo so ma ya ade ni bi sei. Ko mi hunu panyini bi a sebeta frache. Wo tu anamo bi etesa e ma akra akon ado se panyini wo fie. Du wani da so se dane sebo a ebe yeye ehunu bi. Once first no no mo woni bi ofo timi nya aduma tu wo fa be bo no modin abobra na ama mi nya wu se kimu wo fanti e wo papa pima na mpima abonzo wo fa ya fere no nkran kuma se ofa na junior ho te say yes no ye o ni school fees mathematics mo hwe next week and ne ofa kura nya biem because ofa na kura pe na kunta no wa gya he ono nso ma ne ma nkoye edije se be yes na don yedu da bia metu mabunu fo se pe bibi fa wonsa som trust me you say ya am say ska kura de be ko na sin train ma me no papa mfa mawo ko wiye school no se be 150 million nka establish bibi tam wa wiye SHS trust me o ko yedan oh se no se de intimi nya possible dan ya ko yedan unya ko access wiye utimi kan bro for because ade o man na tim dia favor ya free education nti ano de obefam fie no kura gyen kakra wom na otuotu ani nyina wie na ofra no mu fira wanya ne yede twira ne yede kan brofo betuma express ho no na wa de akope business bi aye obedi president anya university nko a anka me am wo fasi JJ Rollins anko nka ho so timbe di bi mane yeye position making de ohunu brofo kakra bi utimi twira ma woni yede na abobra na you get there anka me am wo fasi asiedu nkatia ko nsem fata Ghana politics because be ekofa no no abese pam one topper enso awrade mremu no ene politics no odi tintimban die masa de ni free etirim na yiro ho na ye ne awuyeye na ya di school na ni na position bia ye mu bi nkientia den so ya na school no so no ehia ye den wa ko ye watifie yi ye ne den mami bi to me ko central market wotimi yi to ma ne hudi ne me ko school akasie wotimi tua etomre bi o so sacrifice in school na ma be ko ma wo oni tifo hunu ni o ma na ye no de ho ahita wodi kaya dwane free school ma ko ye business nantete ko afo do mu tira school ni mu wie no ma be transi se ya ne atwoma so 2223 wodi ase Kurola yetum no mpanimfo ne nwene ye ho meka no always timemfo so odinti na Ghana need the politics a chain sabi oman no bre waso se na tie nyansafo kasa se nyansani kasa fa ugimi bre ho ase na tie bi nefo wakoma to minim de nefo wakoma to nim de nsam na eba ne so na efese odi besie na abaye fese obaje nsam no de asie wo mu na ne nyina aboma famo na ne nyina eboma ebe famo ho Proverbs 22:18 Ayan Yatikuo ni atu di NDC MPP nipa do party ni di no chentimemufuo no but without the city where is the party without the country where is the party a country na da woni mu nipa nti ene atitikuo the country ni wa uni party
Agana for sabotage ye mu bi gimi yetima nyina du mpampanso se Ghana for nyina mfonko asem nko mamo nka ban na asem munko ni yewu a hwan mo no mo te party ni wane so nipa bibini beto ne bo no me aka no kura kire panyini no no atoto ne niam ayie no bibini mpa because of MPP na ba no mo nko am to ye da bia me kasa amuni ba bi obi so to na ba e de kuro ye na no tese men nka no kure we bia adwuma no afa manager so betuma ha adwuma no so no wo sa adwuma no so asimi ntimi nka nchense wo sa adwuma uye nyansafo na wadwumi mu bedi no kura na ado aye nim no yenya iseselesi na ado danko akufado president na no nya meye president a so odidi kura no hunu se be nurse 40 fie yemfo madwuma no wa hohoro ne nsa no wa pa camera no wa ye interview se me ba ma mo ho atomo mo allowances beba na ya me na ya me no me so me timi ngomo ba ma me na ya me no na ado no timi ka kire se petrol nam 150.1 na 140 mpo .1 edi ya tum do Ghana for bre edi oba no abete so aba 5 cedi no so anka se 5 cedi na so obete ade so abete so obete so na one specify say bia 2 cedi obi kasa passion no timi se onyakura nka o me ntokura okay sana na du na yehunu na so mo ho asemu na me ba quotation be so pa nana ye sabeta frache na ne campaign man kofo boye ntie obia no no onu su kire o kasa minya me kasa na kom de Ghana fo na me meyi o mu mfirimu no sana na de waya aso denfo a kom de nyina tradiska kali pray etu kwan ko bai papa na sesa na ye nim no nya woni na first no on sa play mu tun ko na nya ni sei sa kom be do pa na be first kaka onya ko ba furu pasinya wan ni bi akọ nana my nya nana we nana Rollins ibu maya sabita frache no samle mpo wonyini ye wotimi soli kumi preko no obi antimi nka Rollins asem nana nya akokoduro se wo man ne sei anya sa man we nana wasa ado no nanya de watu kwan ana ankofo wi adwuma kura sebe omo wi school nya ba bi nko ya adwuma na papa ne ya buru ne ye huni nei no ya sumdie ni pache se de ye huni nei na so amre chen se de ye huni nei no wo doni pache se de ye huni nei na so na ye ka chen se wo sesa because ne wo ye nyame kura adwana Ghana for se men kan kire ne saa na sabita fache ni pa ni di ya ontimi ni di no ena de so won fa ni pa adwuma na mu benya ska de akozi kadibia so na no ga so fa ni pa adwuma ebi ana make no postings could be step by step what dan yan KUMAWOOD ye samda kusudia step by step sami adamfo no with step by step na ebi a make no say obi or say ekwemu da ho asa na post people they post what does it mean that they no go to post you ana me boy dan yan wo mu ye obi o enye we hu na akọ school enso ma tua school fees ni gudie nya omo me kan kire omo no mo ni mra mo so you see kachomo na se de misi do wi me won wasem bi ka eni se waja o kanedo eni se na kanedo na na kuro ade komo my Ghana no wajai ntika de ofiri hu ase na ba bi adimbo ni start ba utim no kai na sa kira wadwen o kane nyuma na kane nyuma no na wo ye na ye do we ma kasa ye de saye anya sa me ba oso anya sa urade be ba oso ma be ye o kane adua na ma be di president o be ye firi so this all sa kira wadwen ansa Revelation chapter 2 verse 4 Tanya ikrola say because nipa ni enim so ya ajenkwa ne ba ya obeji kumye die say enim ne wo beba bie mo obeme asumdie ye ba asumdie kwa babi kura ye asumdie kwan na nso bibi pa bia bi as president ba ko ne nye edi ye asumdie ne kwanto onu ni di ni kura na no soso asumdie ne ba enso a bibi pa bia ma na hwe akometuo nkwa na ya akometuo musio yesi asumdie mrao bobo ya bibi pa bia ma to ba ya pa bia amba dan ya wa uti oni mi awo fa musu ya azezi bibi pa ba dan ya first na okura ka obi be fro no pe ya se na wi ahia me okura no afele enka no ena wo fro okura fa nyini pa afre no ma 50 cedi
enkoye mano no nya bia ma no problem fa wo sa okura woka so na akura nim se enkoye na akura wo to ade a wo bre ko no sei edi osichi o maka je mi ina nka mo nka ni parent class nye collection no unu ko fa so a ye betima koye nim danse ebi huo no na bi jam no de esa wo unu ba bi ogina so aye mistake a wo unu na ye de aban ne de yeto nche o mo so bre o mbre ya na adwendwen do so ene yesi school ene yesi kwan ene de what one why confused o so mo komo ya de ada onya de entimi nyanke am friend so onko amaso be no am srewo enti ababa we asema wo okay enti is it sad pa sad like seriously me who say sad yo dan lumba tiwe lumba ka tro se tuyesika se ya na odum pempensuo se ya me de ade we be hye won se anu ntino enuma bebere ba wanye business sanke be mo obra ba ko anim na wanye bi ko lumba hye obo se obo ka usike kura na ade mani diwi a ode ade we ya wo pebe ma onya nso a onim so obra bone no ano no na aba ka ni na mkire metimi za ka kan ya make kan ya yo titi e kire wa ka ukura de nka bebia beba be mia me kon de ma hye kura nka wa ya ka mali tu bebiri me ni omo ye no eja kaka no kwache ma me se djuma no ho ayeden o mani wie school mu nya bi sese ama me ntablis kan ma ne ba ni ntwa force ka samre obi ayeye for 3 years ni ko twa force are making in life ko bi atonzo ko bi ko nutrition an ka samre wo tuwa ni ma wa ugina otim so draw foforo tika bi bia ye fine ko bi restaurant ka samre ye nya aduane bi to de adi o makoshi ska ne kwa da ma me ntwa baba ne fo ono aha na oye dwaman dada asembi ona aka o so min kan kire no dia kofa sesa the only the okra no here when they betwam eti you know so the starting settlement na ya me he say everything ko da me Manchester na ya me he get they station them obi wa we school station no but on boy dwaman Danyan you can start something eno nam say me tana ni aban na ya na de na Danyan posting one in sometimes when I go training college we in and out and one e be posting and you one e posting what you say dan what you fear was what you atena fie say na we say ye problem jira akokoko yi ugodu wa say na tie na sister bi tontozi wo jom central market minimum pa sister nya akonya tu ko akodu America ya de na fantitiem amenemre wa fo wa America no wadane na asini wona he wo mo ni onko school da no tontozi no odu America broni na make good use of her automatic treat to a certain level say o sha abere watama wo so didie tama wo so ma oduro tama wo so okodo nso tama wo so jawo nan wo de aye na djuma afro na aye de djuma so e nurse enso ye de obi akọ school nyina wie tia onya krama akọ afa money pane ni atrasi aso so sa de wo say afro nye de biana ye ya na ma mpanifo ni trimi yo mo de no obi ba akọ school wie ti 3 years o sinya de biana wo sa aban no na onya obetra so ba ye dai ni anu ni ehia samu yenti na mobile no so if say you post so much you spoil yourself by sleeping anu na me say en kwaje dia won me ba ho na maka cha baba nze say dwama mbo no onyai utimi so wo school ma wonya wie nyina no ye dada because obi atuma wie school uke mema na omo wie post wo mo ne omo so ni mani ayi ni bi nti omo ye de say omo struggle omo survive ba ya no say wo ko end wo kan mana ye ba ya sa so a wo say wudi mimi hunu wani ma me no da oba akwa aba de obi ampe edi awade bi wa ne aban na yese kire ne ka kire no me mfa no ma me se wusu mfa me se oban ese me ma no kweti o mo mo se nya o mo nkwa na ye ho enti se okofie bi ma saafo no so obi agya ho no because ugu ne ho fi eti mesante na mo mo bi sha ba we nyim na be ma bi ka kire so wonye a mbe ba be transi abaye be makoro na wo wi ha no ono magi ni pa nyina de no ono kwan fanto ne ho so edikasa bi wo mo kom ye ne ye nyasa wo kan de praban no we kan be unu se ma he be chim ne ade da bia me kase kuroma ma mo na mo kwan mo ya na mo se mebua ememma ye mpost wo mu dodo wazai man kasa mo nti we hunu ne wale na so nya so asem kitu bi asia no de ni suo kakra so asa afra ka ho na ya ujina wa aja we ni asi campaign dia se ene ya we be man de wa jimi kurasi enso no mo so nya me atade ode to mo no mo nim se ye act movie mi hunu se ye de ya no kura de they are very smart enti wa ya de wa kwa ma school ni nyina na mum sa agwa de ne de onya akonya bi no ye interview onyim film
ɛne wa na apɛ na akodie no agye ɛno deɛ sie postu na kura na abɛyɛ still abɛkɔ so ayɛ because ɛkɔm ayi wobɛkɔ so ayɛ nti mɛsrɛ no onyi saa statement no mfiri but apart from no deɛ aban ne hwɛ no onye biribi na minister of education no ɔmo yɛ dɛ ɔmo yɛ dɛ position na magye ato mo so saa mo ni prime bia de support aban prime bia ni asase so a mo wɔ de support aban na prime wɔ hɔ de nkeni wọ́n mu ni plan dada náà mbẹ́tò yẹn náà ti sẹ́ blaster coach yẹ di ẹ ma wọ unim sẹ́ sàmú ẹja abọ́ náà unim sẹ́ di adede bẹ́ bọ́ tẹ̀yìn ẹnu ni yẹn bi plan bi ẹni plan bi ẹni ní old one na yẹn blaster ahyẹ wọn sá ní ẹ fẹ́ new players ẹ unim ọ̀ ń bọ̀ ọ̀bọ̀ ní ẹ̀ dùn ọ̀ bá nínú ọ̀ tún fèsì náà kò ṣe gu a yẹ sẹ yes wà yẹ ẹdwuma na dẹbi yẹ fẹ́ asamoa dẹbi yẹ fẹ́ dede dẹbi yẹ fẹ́ nìyẹn yẹ fẹ́ jọ̀nbọ̀ ẹ̀sọ́ bá bọ̀ máa ń fa ní kọ̀ bọ̀ náà ó bọ̀ defence wá. If that is how they are, it's a time away to become the time away to Piazza. Oh, the Ghana memory, I had a blaster coach in the young flower. I am Shabian also. We need to be about that. Just a while. And I brought so I'll call a Beshamoni. And no, I just saw as I acquire a Beshoni Ghana for Edward, and also a so. Asa Bibian can't be 2 banner, no other teacher holders and the jacket, yeah, with one back up, meaning you'll be able. Your course of capital, the Niger, the one is a bear in your knee bidder. To be banned to the atom, the danger may away. No, I bet you, I know next time you will change things when you are crabby diddy. Sana, Mamoni tear. Man can't crunch us and another man may have done a queen in that. Mrs. Queen in that. Diane, I will have won, or Munim Yan Sound of the Ghana for baby you sob of life and give you a Ghana, yeah. Can another buy with my catchum's education near daughter than no among go school no. On Fanensan can he be need ye road qua also him Medina Tomben there no qua that Mbekano who drop quiet what gun and you know through the 8 years no the court and can you ever buy over Prabene once in was a hospital qua no attack you through 8 years or court come on this is the 4 years and Gagana you need opium. School and we can effect. We be a baby into also point to one minister no attend the Abraham Kakra. Upon to attend there. Now this your friend people who are buying a Kunyana so you unanya road minister no. Send this for Bam, so I'm your road minister. Into Kwani Jabo Bukanchediano. The Bam to share them on Namisu Yaba. Yes, you are my brother. That's why you are my brother. I will do a bless you and I look at me. Oh, I think that's what happened. Now, I don't know what's the Kakran Majano. What are you training here? What are you training here? I want you to have yeah, my bum come and do I know my bag. And so I baby about a Danum's Yentimuno on your Bible. Na so so nyane de se wo mo de to atwen wo de me se mo hwe next for years se change aban we nko ade abonse ne obeba nso beto aso go anto so onya bini de oso oto aso no nso ko ja no ho oh dia Francis so obetra se di atama no makoshia go tena go di trip wo so maso sidio last time you call me you say I should give you some of the road oh mama can you go. You said I should leave some of the road. You see, I did it. That's how I love you. You are my brother. You are my brother. So this time I also do the same thing. Me uni baba ye mom dia na we ni baby. Ah, ya tiana mpipi ni bi be campaign MP. Oh, bishop. I say, mama nkomo ho na mu mprepra mo ho. Because me tie me mpipi ni. Okay. Me MP. Me ni also ye NDC ni o MP. Ti na ban ba me didi ma ban ba no so didi. Na dia na omde ye. Dia na omde ye. Yeah, Tim Pinting, go to send this from Penny Phony be Cabia or Cabby say, Mubos a Montraban, Nanya Yan on what it or me. A common no, will be NDC new, or near them, as you to go to your contract. I ought to be. Like seriously, we had done a dump for noon to you upon a craman. So I did it in a free and South and bearded. All the concession here, Tiatism, men Tiatism, Nini Pab Boniphone in South, men Nini Pab Boniphone in South, so bedin contum pardons, Nini Padu a chin, Nini Padu do a chin, one your bonnet. Exodus 23. You see, Diane, and said your Moya Bonnet, the young woman in 2 gazon to Buntibi. San on be crazy, Nankadia and a Kruma, Ubitiano Tomeku. We could do America within 2 years. But trust us, we Kruma prot, et messing fee.
obana akosra na otim se wunu na oton me ko one ne wahampu na wo level bi chen no na wawie ni fie ede nwan ni ade abesi table ansa na akora nya nwan anom ko kotope sika enso akatua nso no ano ade ji wani no asa ka twa sabro chire nye sa na awurade ya bibifo bishop asa tufu sabro chire okra de honyo enso di 2 weeks na sika sa mirika wode be kwa abro chire won yemba hye so wanya di anko aba na nyame ado hiehie wa kamni entrama so bo mo kakaka no si di aka no o hwe di sa na bibini adwene te okay otu kwan esi ni ye kro mpeso be bintu so wonye no obedi ampia na ayi a na o meto se muye onkyerɛw bo mu ahon de no mo koba odi ase da no mo sere so won to ko mbeku ni media na akoto se sankofu mi na kun ne to odi nkoma wona Ghana ni be start adwene se sai ye kura no kwase se mbi ni yedie media love them all. They are very smart in life, in mind. Omadwene ye adwuma. Omtiri bidia na ye no ma chade na momo. Okay. Nanki ye yiravi. Omane se NDC for se ye nyi yiravi ntum. Na yetima suma sa monko nam ne John Dramani mama nko kasa. Ede na tese wo ye ekwan na omunya bi ntu amu ni aho. Ade na nya no so onyi ntu aho ko ma ye no. Ni asoma yi for Christian council ni hwan council of elders for say munko kancha vice president say me na ado me bese me yi levi etu ono so nyintum no mfa ne man so mo nyintum na mbajo di tuma nke man kakara my sister me dia minimum o awade me afuri ase hu o munya nnanti me pa ase ekosa light aba koku ba cha me tie hey hey se me gina wi aso o de me to aba de anu ma hu se akunya ni su obi anyina ho me kwa me na de me to me ntim me to me tim ma nto me tim na be de awie ma fa so ma so de se ne we ni awie ma fa so zo eh me ko break me kwa me ho yi se de dan o me da de tu aso de bo obi na si bu kumom se e to bo me de to am to the vie odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din ono ene na mebe mu akọ na okotie ne numa sem sima pe na wo hunu se ope babu pa ope difo bi de wo akobata no a ye difo mu ahodo mini mo hawo ko e hawo wo hwa abodamfo wo ha ene ya ba hawo de hunu ni nyina na oborofo oni bie aba na basa so na ene di se me wo se o yare na aba na kache a ono amma babu a wo beda na wa mo dinane adi kosi se wo be nya ahoto na wo aba bedi adanse nyame nsa wore so niam a wo ye buraje ne entiase so ko so na wo bebe bia kompai body a e jape krum ene e wo se wo ko adidi se be mu sabo sumi bia wo ye all 91 te bia wo hwe bia wo tuma prepare na wo bebe be sumi bia ifia da to so mi no ye no na fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etire na dum kasa ketua na bo sa wo tena dum kasa mfa wo bo ebe to yem yenko he ne mra ya sabi na ye bo akofo awuomfo da no japeku adum nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapa me de me dwuma media ne se me nyame som ne me sofo die nyina mo se me hwe nyanka misia mo bo wo fo bo ana me hwe wo na wo ba no so nya nku anti ese me mo nyame ase na wo nom na wuti na wo me wo ba ni nyagidie se Obama na se wanka se no problem na be dey e be sofo chidi ni mo a so kristo ni kase obi o de o ti wo a wo hwe me no wo a wo hwe me si so wo na wo na me no wo ka sa asem bra ani achi ni difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie mu so no ye ka che wo be yo ho no de be ju nsem ni se wo be bi na de bra ahoto be dia ba bia wo be da dia wo be tena e dia ni wo be die wo die wo ni hwe ku am so de bra ani achi ni bomoda ba na be du ha wo hu nyame ani mu nyam ene ne kase me number wo hwe ma kira ko adu nyam ye 0243 356583 bra na be du ha wo hu nyame ani mu nyam ene ne kase amen I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. The power of Buano. A big biara assembly opens a woman of ye.
na afi wo boss say bi na hu say yes ampa esu mi fie ni no eye home estate and block factory and ye dey sa ade ebrewo wo estate a ebu men say su bo nkum ni fa nyina yenya na ye da no ye boa ma wo ba bi ebia na oni adaje ebia wa mo no ne wo akontrum o previa yesie wi ato because unyi obi ani a wo ba be si eye home fo so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire ho asem Bible so dwuma ye ni bia na katu asem e mod ma nim fifire me wona wona senti no wo for me am ko gina ho e bia ye si da e hwe hu se ye the block papa dey si cement akodan sebe ya wo to a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo epurugu ade ye gina e se enye me okoto te ahodi wo de ma se wo to a ehwo ni munyam hye ene hu nhira e be ye dia nyam nhira se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afesu biem ebia wa amanone wo kana opra plot atop plot dayi plot eni echi plot eni be bia traffic wa enu ntini efe home no efie de ye dia plot bia wo pe wa santimem eni nkura atwa mo ahia de e be to ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia e fere se ye se gira mo hene ne ye list bi bia de man asase kakaka ya mi twatro ni nyina asase kakaka ni nyina e da tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brania mo bia bon so da form afenso wato plot ni bi o amaname otimi mesi fienzi so sanse uni obi a wogini di udi skamba busuafo na modi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your ebi kwa baba na utira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa wo no ye ni nyina egu cars ni ye da kugu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed o do ho abokupa in fact so o twa wo no gusu wie mpo ni ye de kona wo gi ye di a yetimi gina giro dan plan ya se si fie type a wo pe di ama because ene ni papa e ho enna ni anu kwan ye uyi odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efensu wo ofie ni bi person kofo me han uni ba bi de fa fabra e bo ho dawudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contain dobro de dan bi a open bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wawuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra ba di wani brefie ba bosese brefie ba twasase brefie e be han dan na wo be ye hia e number de gu ase no kurase munti ya han se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye manda pa amodini wom ya ma bro papa service made akom usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra Manager, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. He has been in our family. Or man, no cross a womb to be born a community animal, some more from any other. The Simon come home. I will call you, my dear, so young can of grand journey. On Bampany, young Francois can of great channel. Son of Minister, young Francois, Yano Kura, and another for a person for a soldier for. I will be all for Kuramia Bonem, Yano Kura, Bonnet, the young can of grow or man of our cover. Yeah, good. It's all right. I was saying, Jadia talk, Abana. I said, we will respect the Yaman account for Chen. It didn't talk Yakulodu.Onswaji the same for say Ghana, politics, football, and I didn't send you. Now that I'm catching the more money as of for the prophecy when you don't want. And someone agents or Ghana, no social media, Nana, yes, I can come home and yes, you can among us what's it. Make sure so the Koowaa Show a year a Juada, a Cosifiada, never the day, host Diane, and I'm ready for Ekwajen Krato about live on KUMAWOOD TV. We're live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV.
Sam Daku's initiative, Sam Daku Stevenson, yeah, live, latter part of the show, the BBA lines not some. Mamona, most of my team are contributing by stories that yeah, they about so far. Now, the other two you are and I don't pay any say. Everyone may be a yes, that's so much say. One more, it's funny, but now somebody created someone created. Yeah, or no, if he is a woman outside, I will pay more, the few more. Now, although a police for our fans, so almost upon Winjina, into Jimmy or didn't actually a Masama fan. So, although qualities in the hospital or party and a cano, a bomb name, and so much also celebration for the team. A question for no, a month on a woman or a team, Nipambo, or more call for more, a Nipati. And a car, I'm more fresh, and that air sky. The car in the registration number is 55 32 21 55 32 21. Toyota. Now, a Koban Netano, now for a woman, almost shoot for Mitano, Bako, and your fine a granary, and a Bako de almost a solo. It's almost so Nutano, Omodene, and Brolin, almost one kata, and Omodene, a Tabiana, police station, and Nana Gina, a mountain, Casa Mountain, a police for Ebefano. Now, when I'm a power, you call police station home when I use a police follow, Nipa Bakuna, or Martino, Omodene to car at the funny DH, or no what's there. Baby, a nipa or Boamukatino, or also Ewo. Now, there is some kind of say, or no, a taxi driver, they do catch you, a taxi driver. Now, I want to Kaka, Ewo, you know, or Susan, I don't be so, or young Wakaka, and I got to say, na nema eya minya sika paano the fear na metro in a taxi driver call or call no catch so ni de eduma oyo wo sika paano nya eduma oyo no sika no na mo otututu nkofuti ekoma alaji bi ewo nkran enti so lu obetime nya obiti e de aba e ma omodi akoma alaji na ende shop ewo aposo kan de amanda na wasate aye meduma taxi driver ni je say oyo sada na wanfa onu ni taxi no de ni taxi ho e ma ko so onu na dan for taxi driver say on be for mo ko eye ampa for de mo ko eye ewo bodi ase e kwa no so omo enu anadi omo ba no na eye gang leader ni pa onu eye okun enipa yesi so onu na ota kumkum enipa e wara no onu e di ahoma e so eye taxi driver na ma ko fa no no odi so ni ko odi no omia no na die onu so se ni che na eye taxi driver no hia mo e so ni taxi driver ni nemu e ma banjeri nya ko ni ne ko sa ama emechi no omutan de ne ko eye site bi a ewo eye obo ho mo tu dote ho eno mode eye taxi driver mo kuni ekotu ya omode sekatu ni me cheke omutwaye na omutwaye ti a omode omoni che nkan omode eye itinu koma alaji na gisika no ena akunsia no ko ba na mi no ka say die eye wudi for me no a police for insa asumu na nipa ono eye sa gang leader no obepie mu obo ha enya semkuma owusika pa we sisi adan bebre na nkofo ehu edumako a oye a odinya taska no na enede yenim senyame na pa ne ho ntumo a police for insa asumu na nisi na we sisi ni na a police for akokọ nkoni nyama isi ano ye wo de toso enline esi etoso enline eho a isi ayewo site wo mo a enche ebe free abepi mu nkran na eye kaso a police for amount from any this is Academy Police Commander for any man for and I'm be pay mu ha am be yes ejumadi Jacob shop e wa so kan di amount na wa sate aye meduma that is the running dey say yo sada na wa fa ono ni taxi Ghana no ohun so bi woni sika e ya bu na chi Bishop na yan ewade asem obeka bia ye no kure nanso nkwasiampafo wo man ni mu ne se eye book ndi omummu nanso ne book yi kan bia no wotewa na asi na bam o se onipa bia wo pa ne ho anya no mfa kwampaso na se ni kro na mfa kwampaso no se akoko hodi a obutu kosi wo se ni pakro no banya ska ni bidie nanso te sa akoko hodi obutu kosi anyo na to yeso bebuni na mu fa jafa ubebu na mu fa jafa na wiye no ubeyo kwasia Jeremiah 17:11 it was a brand yam for kwampaso no anya ska ni bidie
Ze radio mu na bunin na mu fa half aka nyi okodi na fiase. Sika no so abade ne se betutu ne fie so nyina age. Wayo kwasea. Kum de wakum o mawuko. Awa wo bre fa sa amane enu nyina no fa so be na ebe ba so ama wo. Ene ajapade ni nyina firi wonsa. Wo so awo kwatuna ban kukum. Edina nka wo ton boja na wo ton. Ena okura 2 million nanka ye wodia afiase nka ho ka nya nsi fie no obi abagye amana yoya de awurade asem se wote sa akoko video butu kosua nya ne dia so ubebu na mu fa ajafa na awieye no ubeye okwasea akwa na wieye ni ena ade ba akopɛ na medi ho ya wo Ghana nipa watumakum nipa ade asi fie fo no kwa ha aburo yese ne yetoso fo no mu wo mu ti imagine nipa sa no atwa omuti Mino kasa mami biti mantam wane bayira ya yehunu babi efire akoye twa. Yo wa se abetro nkura bi de omo ko babi yehunu babi ade omo afa akoye watwa. Sa ba tan to ni nsuru madi awre wo se hunu ne banachi ene ya chiwe se mpo be wuso na ku ne ban kura ya asem. Obi a wo ba bere ne ho an ko hunu ne ba funu. No mfa nchi ne we ne wo nsu no anka ya wo ni mfiri ni mu wa hunu. Na wo kwasi ampanyini akotwa make in life ubetwa nipa mpoa ubetwa fa nipa so be pakika ba bi empake ukoka wadi watam odi na obebo careless na akoka wa ye enko police station because omra no wanya nisiko be kotua na wo na sabeta frache obi dumfo bi ayan kakra ka wanya bitimu no na wase na mawo so ya chi ni eje na na wom yeni asotwe bi anu o hye abrantie be fidi ni video dia to media na foforo guso yesa na hwe asua se ye chiwa emfo ni agro na ato atwa se ya na ebe no tinyana na owi abankire ba bi oda no ho na we koda na ya na owi obi board ye betem no ba bi oda na koto no wa ni onum wi edieli ni 10 years ya ma we 30 so munyina koda ba bi baako di be ye hunu punishment ni se de ete ebe na bi afiri ya che bi ni ni bra hunu so ade se enye awiye no nyefe otu omem no me yese ya ebia ntwetweda na mo wo no omanim because ye tim fa na isuo ni emfa ne yesase yedidi nipa ni nipa ama nipa ni ma no so ade a wo ye ne nye so sa ofedifo a sa wotia ofedifo a atetekwafuo hunu nyansa entetekwafuo a wachi no mo hunu nyansa nyansafo ye odie mu ne yenye nyansa ni bia di ya na yenye nimdie sa Proverbs 21:11 enso ofedifo ne ba ye ntia no na ntetekwafuo na ya ma so ya ntia ni de yeso ye ba ye kura ye ntia ye sa na kuro ne sei na jimi dosu wo kuro nim na wudi ekosu wo kuro nim sebe tafrache obi ba omuku no no bia nko obenyina nka no so be bamfa so se dan ama oman no adwuma nko obeya be favor oman ni nyina bakwase yakuna kwadiska ebusuan nyamfa so obi amfiri so ni maame ni papa ni kapre siskedura mo omutrim biko mo do mo de hye no akwabra ni bi kofiri kwan bi afiri abonten sese maami ya ne betwi wo bayi ne yem behyi no sa me bayi kwaba ono ane yonko driver na afa no ni yetima tro mse de kuntunsi ni beba okra wa no paso wo kwa adwuma ye de kuntunsi na ba se ono ana damfo atwa ne ti yi na mi frabusuan we mo metimi ni kamin na mu die na fa ka we de kamin twe danya mi sen kamin na mu die kamin twe ei na police de pick up aba na atitu na anko gunsa ade ye twa ni aniti na ma ye de na mjina aso ne mo mfa ne ngo o mbeka se jana mra no enteke ni court but o so afa lawyers ni ade ni eja eni o wa gebro ne me beteki ko ayi no na ma na misiana mi nua ba akope na ye twa ne ti ana mi ti na mi sister he mi say ye twa mi ti na ono kra no mpeka sakra but enu kwa de pechem na afi du na hukuma kokokura le bra ho bre onim se mi nkum bi da no so yonku ni pet na ni fred mi ntimi minye bio ti mi ko dwuma na ma pom to so mu mi se so be se mku akoko ma cho ma mismen of baako no sare metime katamani etwa akoko ni ti nyesa mebre papa na yonku ni padanyan hwe ni person medi achie okasama wa uretimi chechire unse drubre bi otimi tufo utimi nyina pakeka no no suze wuba ide ye breo mini yanke betimi yenya ekure unini nyina plan sa ablabo ni mu odene no apeda ko penya akokodo se ma memfre mini ye no obisi ye nkokunu te hye otrim se ye kokumi nu ye
na ne bon komoko esusu se sima bi achi no ubeku no no wanya ani gye ne passion ne di komoko abuo ni patri modi o na wadamfo na afra na damfo nda no aso ni ti sei na osika dam ne mogya to sen na wo he no okay se mi nia no nia me ya no minim se within 5 no obewu keja ampa wawu opedua to atwa ni tei de hepoleti ma chichiri ma wuni ani ti onya wu ya na nima ye bisi se bilisi na wo hwe na de ahwe ade anum no wo se ni sini ne da ho no ada wani ko se mene ne bom ba me ko aja no na mo ti sa ni ba mo se mna se Yesu ka kire ne se from kranta ne san so de se Peter enfan kranta ni niewu fa hye ba bi hye na wona o twen kranta nyina na onipa bia wo twen kranta no enkranta no no obi enkranta no na wo na 226 eti kenipa wo twetie no kedie mu no wo twetire mu no wo tikiachi ni se trimodi we de mu ntimi a mafra mu wo fa na masra wo soro wo ahodene so ni quotation ni nie ofa wontimi dan ya me mitirimu ya den ba se mahunu so ayi obi ade enye etre konfo ye mante wona me donya me firi konfo ma obi me nche bi kom de ade ye nipa na me ya ba me seconds na me hia wono ya metima ya akire wono wa wo hye manim so hu mi abepe ba bi afa asede me buo because me de ya wono na ye me cha o ya obi wo me yes de me ye na ha wo dwene wo wonti ase because when I'm in pain me sure say enti me pa na you na me sere mu nyina asama mu nkuno ba mo fo ne nanti mantam mu nyina na mo nkyere ne say eye dongo area ko mo nua no mama ne ye de ni chiri mantam mu na besi nne sere na akromfo wrashi area ho o mo ma sa biem I will discipline you nyame ne eboafo you see enye nyame ne eboafo te ko ne atim de ade bia mfeva timam ni akoetire ya watwei sisuam papa se anado danko akufu ado bati ene na ya chi abranti ezi watwa ka hu de kuranye ni o John Dramani mama isesrezi president bati ni yetima chinkofo ni hwetire ni hwe ni mu no na se John Dramani mama ba ni mu kanya hu de ni o ba yetimam ni biba ke ba ni nya bishop eno de ya me ya dum na so sa wo lawyer kura de afunu difo no so sa ko jira we din ko muni ya te wasu nya 30 years both ya yen 7 years ayen 10 years wo ko akutwa no aba no obeka na story o de abefa radio no oteso o mbire bi kokum ni pakura na me yesi kura na nyame adom na afenti mafa Kristo bafa no wodi wo ku ba ne de akura ni ba bi bafa Kristo biem na me wuye nyina mabo wa woto ahema no pe adem bone bi sa wo tirim ahema no pe wo susu so kwaji skaduro mpacho for hwi akode so wuntie mi na won sakira wa fa won korobo ne ko na fa kwaji ene wa ho na wudidi a otam so na akwa awoko ba wa susu so de obi na akwa awurade de okra be sani pakro itome bi enya timama ye ni aka na sade oso ho kire no sa na ne akotwa ne ti ne ho kire o twen bo no nwini metwa wuti a nwini nkotwa ne ti obi aso wadwini ni ho ade bane anka wo me no wadwina to wadada. Well, last story I made bro na ya peje emu anasi mama kwanya mama so mo pemene say evangelist mama pa de na na agrada wa ba bonti say mo dia betu ge bi me say from 2nd August we stand to stand the back to na agrada to evangelist mama pa hey what you say no such na the next day, I am going back to take the agrada because me the mama parts nearby in the Muji, so from on the 2nd of August, the agrada is coming back. The agrada part 2 is coming back. Oh yes, mama parts no so soon tina Muji so the agrada is coming back. Ya de not to them ya could get in a CC and Hokama. See a circle fana. Yeah, go for Agradana Babiem. Also, I love Agrada. Thank you. Agradana is coming back on the 2nd of August. Some mama parts, no, yes, some mama parts not to hold. Near Fagrada any beam. Mama, you are looking beautiful. Near some of Fagrada any beam. It is my name.
Agrada, I will not change it. If they give me Reverend, I will add Agrada to it, and it will make Reverend Agrada. Yes, Reverend Agrada. Ordination day, I am going back to take the Agrada because me the mama parts nearby in the Mujimi, so from on the 2nd of August, the Agrada is coming back. The Agrada part 2 is coming back. Oh yes, mama parts no so sumu tina Mujimi mono. So the Agrada is coming back. Ya de not to them ya could dwane na siesie ne ho kama. Si ya se ko fana. Agrada babiem also I love Agrada. Thank you. Agrada is coming back on the 2nd of August. Some mama parts no yes the mama parts not to her. Near Agrada any beam was mama you are looking beautiful. Near some of Agrada any beam. It is my name. Agrada, I will not change it. If they give me Reverend, I will add Agrada to it, and it will make Reverend Agrada. Yes, Reverend Agrada. Ordination day, I am going back to take the Agrada. And my friend Agrada, and I 18 income. Bishop. No, my mom's a Agrada. Like seriously? Yes. Why? Ukraine German. Like seriously? I am musician in Metin and then why ye. If you know Cromin and talk about Metaso. Hey. Yes. Why? Oh. Why? I don't know why I didn't down. Why? Tell me why. What trust you is on Florida didn't want to be in Florida did that. Oh, okay. It didn't was a quality. Sana me pe. Who bet him to put some Jimmy Yamidian team for me? Also, Yamiaman was a fellow who was said in Moano. And that was a man that was in the Koowaa. Was you afraid of mammy, Reverend? Man, Reverend Agrada, evangelist want to be you should be him. Here, on Flo. Now, Sabbath, what do you give me a frame? On one him call before so you are free. So about who's a one scap penna, yeah. Do you go for Agrada and me so a sack of funny more Tiana de Ayajuma? Obama Maniato. Now, more than a taste, and now you so much be an immono. On one, I said, be a song. There were more on a ben or no me, and as a size, no, you smooth. So to be Kutuba. Is it okay? You confirm it, Makoje? No, my bomb, I'm near them. No more name now. But the person when your man, I am, and two person needs a movie, the moon, my person, you'll be in Yam. And dear, oh, it was also I'll go back. There's a Kentucky, you're running a friend. So, tell me what do you? No one yamin call for no near friend so. But over fair Christo no. You be friend poor. One son can't jump and the condo so no make a fair bien because when the Christo na nam. Oso bi banya mi mu fofora. No be ya body of. Say ni pa quarter sa grade we be ya body foforo. Your mother da ni nyina. Udi dada no. Etwem. Usika dada no. Wazan dada no. Oka dada no. Ufie dada no. Ekwa fa so bo brabo ni nyina ye dai etwem. Sure, wabeye fufuro. Afa hwe, ubeye nipa fufuro. Second Corinthians 5:17. Na ade na wabeye fufuro na aferi o se dada no wapore hye kwa akofa. Abrada dada na atimi so na enye. Edi adanse se maame ne nye krado se. Adensa kire be obesa kira. Na nkofo hyehyɛ ne bo. Tini ofisi obesa kira be yeye se pam. Ana mfa ye. Eno breeding because ka no nya na komuni mu no. Ni azan ni mu no a. Mo ye ya mo twe ni free mo ba Kristo ma. Obeka 3 million pa mo be pena bo no. That's why unu say ha no obebre. Edu obeso de potanga sa akọ. O kọ no de mihira no kosa mene ne nku biem. Onsan koye na akọ madwuma. Ene ye wa wadimi na abekọ ko onya hunu ne otie nyina awie. Onko. Reverend no kro nyi mfiri so. Obi am friend Reverend nya hwe. Ye se obi ahunu so onya sofo. Obi am friend Reverend ni bibia mfanya hwe. Agrada na. Ya de Nyankopon asoma no. Oni pa awurade Nyankopon asoma no. Nyankopon asem. O Nyankopon asem. John 3:34. Je awurade na asoma awurade asem na abeka. Nya tem ni die nsem. Enye dinda da da ho asem kofa. Obeka ne yosoma woni ho asem. Dinema bom nsem mama no. Otifie no ohem awurade nhira no. So wagi atum se nyame adwuma ye mfa ni agro. No no anso se de wagi mi kakra wontimi nsakira. Enti no okọ. No okọ akoye na kom no. Eno de me pe. Ze ho ne de obi atimi ye bi. Onko no onko ye na ha ne de
sɛ papa no mfrɛ wa woyɛ dɛ ɔbɛyɛ expose you ɔmo onye nguoma nim ase korɔ ɔmo yɛ smart kakra ɔde n'ani na ɛhɛ ɔmo more time obeyi ɔmo nyinaa firi mu nti wɔn deɛ oni kan na ɔnkɔ hyerɛn hɔ yes na ɛba sɛ yɛbɛgu nsa ne adeɛ bi a ɛnea ɔbɛɛ bi obesom na agya ɔde agu fam ama yɛ. Couple of messages here. I have this one from I don't know, I think Ameya from Akuma Dentist, Queen Diane, good morning. Do not defend Mr. President of Lumba is on point. My name is Ameya. Ameya, I'm not defending, I'm asking questions. Good morning, Koowaa. To talk, we love party more than ourselves. This one also says that Koowaa, good morning to you all. Every day, your talks are super. You are the best. I'm Esther from Sunyane. Esther, thank you. Good morning, Diana. Now, should learn how to keep secret because human beings are very bad. From Agnes Akimoda and anyway, hi, please. The sound okay. So, thank you. I am coming on Facebook Live. This one says that the Bible said that your secret is your power in life, so we should actually keep our mouth shut on things, and of course we should actually know what to say in public. I think this one goes to Nana Mark Brown. Some Ghanaians like bringing their secret on social media, which is not good. It's from Yvonne Ode. Good morning. It's from Presley Free. Abanka Bossip says that this girl's message is not actually sad for me. It's by force. Is it by force to do only nurse work? You should actually you don't see how you are important to yourself. That is why you give your body to too many guys so that can actually survive or something. Went on like that. The message came twice. And see, your phone line is not at home. You can also call and contribute. This one is from Edward Setbo. Says that hello, good morning, my sister. I'm watching you live from Carter. Good job. God bless you. God bless you. Right back. Hello, good morning. Okay. Hello. Good morning, my dear. Pachodin, baby, I'm free. Madam Pacho, me too, Kapa, I am Kokasa. Pacho, me see Kasa, me too, won't come. I think something can into mommy different color. Maybe like now some stories say they are bano, they were a kafa hono, wadaroma. It's so much welcome. This says that I am good morning, watching Koowaa live, of course. Nanama is talking too much and bad. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, so let me still go on my messages and see. Yeah, hello, morning. Good morning. What's the name? Nyamina Dumiyahuye. Okay. Talk of any day or no? Nyabutel. Okay, yeah, that's it. Hello, good morning. Well, good morning, Baby, I'll make me free. Okay, so me too. Pacho ain't you. Okay, me too. No ba na maka agrada some lady. Pacho. Okay, hello, good morning. Good morning. Good morning, my dear. Pacho, I'm the next. Alright, Pacho ain't you.
Man, that's it. I'm not a but I also Me go say baby out. Catch up 1 o'clock. Money, I don't go. Yes, so yeah, that's it. Hello, good morning. Good morning. Morning, my dear. But what did you do free? That's what I'm like. Passion into. That's what when I got that, you know. Yeah. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Why are you line on a hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Yeah, we didn't free. Yeah. All right, thank you. Hello. Pacho, Manonko. Okay, thank you for your contribution. I have a call on line as well. Hi, good morning. Hello, the line. Good morning. Good morning, no. Pacho, one I'm the next say. Great, Uncle. Diana Penetia, it was a Badia Paudia, Metiana, Matiana, Agrada, Matiana. Now, you are wrong. So, in a Bama, and the Bama support to any young last year, and a baby answer the cafe from them, they talk at my house. A back up on the and walk out to them. Because I pay. That's a nice one, and the glass of like it don't want to even new day. When they do anything about the body, you could not be out of another territory. When you could now, Madam of the body, I didn't know the lady, everything be out to hear in the other man here. If you could not get over them, which is into the details for you. When I now make a very cool to say, although bad and then another time of doing here. And also argument. Tell me that you go to us already, or how would I? I'm not going to go to see. If you don't get here, we're doing the other program of the new by the money. No, come to other town, master of call. Tell every man, we're going to get a call. Every now and again, the problem is to be done. That's what I'm going to say. Not help you. If there's other people for the most man, one very clear, other fact, that's it. Okay. This is the baby more. Anyway, hello, good morning. Okay, I have 11 minutes to go. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi, now what to say? Hi. Great. Alright. Yes, my dear. Hello. Yes, dear. Pacho, meton kapa. Hi. Pacho, meton kayanko. Moko, Poppy, like I say, who's live? Alright, Poppy and you. Hello. Poppy, wadaro makasa, meton kayanko. Oh. Hello.
Mpacho you. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Sweetie pie. Me Mpacho me we announce we. Mpacho menti ho, uti ho a wonte me nka me Mpacho. Menti ho. Hi, good morning. Good morning, sweetie. Oh, I got my phone. Mpacho kakaka. You know, I got a phone. Yami shall say, Frey, also beats me a friend, now contribute. I have a call, I think. Hello, good morning. Good morning. Hi, darling. What are you into? Both what are you into? Hello. Hello. Hi, good morning. Good morning. Great. Mpacho, didn't be your friend free. Okay. Mpacho, that on my into. Mpacho, na mama papa se na de mu ya no se na bishop number time no that is na me answer ono ana frɛ no mu ya mama papa se on the one trend okay, yeah, that's okay. Bye, my dear. Thank you for calling. I have 6 minutes to go. I think. Hello, good morning. Good morning. Yes, dear. I'm glad you did. All right, jump at your into. Now, we can right. Now, the camera can go. If you want to be a mere China, said you need to young man or so for moving to the the thing is almost a problem. I mean, said one of the yeah, you cheap question. Oh, sorry, I think we'll make your points, but it's not too clear. Hello, good morning. Hello.
Oh, international. We have a sana. Okay, I have a caller. Hi, good morning. Hello, good morning, madam. My dear, Nyakupa Dum now, say. Yeah, tell someone a pack nothing but someone. Maybe you're a person, no, but still I'm in sanction. But maybe I'm a bubama. Here, fight for the development of the okay. The reality is what it. The first start, the educational system. Continue a finding for more na aya dance for Ghana need be a president of the full year to step in the government sector no people but we need doing for the education system no and after line that level no president now yeah you don't get position more that's a little bit. And secondly, politically baby because there is a controversy between Nyankopon Jesus Christ and then one many parties here that there is a difference between your body and only you to Nankata or something that when we take you. Now, many of the public just living war and a problem. It's 10 years. Yeah, that's it. So, thank you for contribution. My last caller now, yes, sorry. Last caller, I'm Bansudia. And then, Yebeka, I don't know. Do I have a caller? Yes or no? Okay, I have this one that says, good morning, Diane. Watching live. Okay, I have a caller. Hello, good morning. Hey, wapi. And then the audio chat to all. May I say offer? And if you are aye, and if you are yes, in your phone, I will go to Marseille. Make it what is here. Oh, baby, I will be. Mom, radio mine. No. Radio mine. What you know, Zoka Shorty. Mine. Only stamina no. More. Kaja is no doing you bra. Oh, you training the day. What? Na make a grad some kakra. We continue papa. Make a grad that play. What was that? Evangelist no oh, they said I hate papa. If you are go back to Agrada, what? That's all the many. No, remember the top of the new Reverend Dr. Martin for your junior. Only Mrs. Monica for you. Papa preaching on by the way. Monica also. I didn't know my fear for me. Now I do use that. I'm now watching telling me. I'm going to Pianica. Yes, is that what you defend girl? What was that? 309 gold, you know. Why did you again was back to Agrada? Now and go for I got a year ago. That's how cool. Oh, we did no Munaba. A moment in our top war, the trends and make an wapida. I'm a very great. Your fat call, baby. Now, Poppy, he called me from first line. Poppy, Mr. Phone. Na number we na air frame. Poppy, call me, please. Yeah, frame me was 0559 306325. Poppy, for number and a frame 0559 306325. I'm waiting for your call, Poppy. Yes. Okay, Auntie, yeah, now I have this one that says, Diane, good morning. Please, can I get off a number of Obama? Yeah, of I'm sorry, if I'm when I'm boy, Bennett's for mom. Nah, yeah. Every case the bush of phone, your mom, Yako, and when you're baby, I didn't find a clan see Lumba boy, Nimbi, or see a baby, Nipa Medici, a baby near court. The bush of phone in your mom, Yako. A mom payment number near 0244 60 56 20 0244 60 5620. Ofana fra ebejoso message so WhatsApp wa ebeba Ewrade nshiro di pebia Ebenezer da kwa yadom ne so fu chief Ewrade nshiro mo Ewrade nshira original Lookman baby obi a Ewrade o nshira no Ewrade nshira titire ne ntehwe adwumadi nyina
senior contractor awurade nyankopɔn nhyira Kofi Job ne bra kwaku na awurade nhyira Mr. Yeboa nso mfa maye Radio Pacho Eko. Yetia Reverend Martin Kwaku Fojo appears asofo metia no me wo for tufo e wo for rekrom carpenter papa na no pe metia no odwuma efo nyina yetie fo nyina yivo no da manko abosti George Mame echia mu nyina na no pe rade enhyira mu nyina. Great, you're quite fast. I'm D4 and I bought Japicum Sansni, a beda a home estate and block factory for us. Say, my director, a Ochinozo, executive producer for the show, Ras Sam Darkus, Sansona famous and Nina Omanso, a bomb chidom, ewo MCR. Ya kamuna, ya wajwada. Bye. Homo, 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 homo,